tatim adik tatim gatalun mekawin menya adik tatim singa lun lamar gata menya adik tatim singa lun lamar gata tatim adik tatim. Debe ambil pusing cut bangka kain perumah dua yang penting bak gata abang wasabi kain bai nang lain tetri besi kelun kisah tatim adik tatim. Tatim adik tatim ya talon mengkawin punya adik tatim singoh lun lamar gata punya adik tatim singoh lun lamar gata tatim adik tatim. Soal pemadu gata debe ambil pusing cut bangka kain purumah dua yang penting bak gata abang wasabi kain bai nang lain trip-trip si galon kisah tatim adik tatim.